Somoji TV. Urutonde rw'uturere dukize cyangwa turimo ubukene buke rushingira ku bipimo by'ubushakashatsi bikubiye muri ERCV7 cyangwa se mu magambo arambuye y'Igifaransa Enquête Intégrale sur la Condition de vie de ménage, gukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NICR. Ibikurikizwa mu kugena ibipimo by'ubukene ni byinshi bitandukanye, aho abashakashatsi basura ingo zitandukanye hirya no hino mu gihugu bagakusanya amakuru y'imibereho irimo umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, amafaranga binjiza n'ayo batakaza, imibereho y'ingo ku bijyanye n'amafunguro, imyambaro, uburezi, ubuvuzi n'ibindi. Hashyirwaho umurongo kandi fatizo ikizwi nka poverty line mu rurimi rw'icyongereza, werekana amafaranga umuntu akwiye kuba atarenza ku kwezi cyangwa se ku mwaka kugira ngo abashe kubona ibiribwa bihagije, serivisi z'ibanze nk'ubuvuzi, uburezi, imyambaro n'ibindi. Umuntu kandi uba munsi y'uwo murongo afatwa nk'ukennye nyine. Hari n'urundi rugero rufatwa rugaragaza umuntu utabasha kubona ibiribwa bihagije ku munsi, uyu nawe afatwa nk'ukennye. Harebwa kandi kuba ingo zifite aho kuba hizewe, kugira umuriro w'amashanyarazi, kugera ku mashuri n'amavuriro, kugira amazi meza, imibereho rusange y'abana n'imirire. Hashyirwaho uburyo bw'ikoranabuhanga bumenyekanisha igipimo cy'ubukene hifashishijwe ibipimo by'ubusesenguzi cyangwa se statistical models, bigashyirwa ku rwego rw'uturere twose. Ibipimo bigenderwaho kandi binita ku bikorwa bikurikira harimo nk'uburezi, aho harebwa umubare w'amashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye na kaminuza. Hakarebwa kandi ireme ry'uburezi n'ubushobozi bw'abarimu. Harebwa ku bijyanye n'ubuvuzi, aho bita ibitaro, ibigo nderabuzima, ubwinshi n'ubwiza bwa serivisi z'ubuzima. Harebwa imihanda n'itumanaho, aho bareba imihanda y'amabuye, kaburimbo, ikoranabuhanga n'itumanaho. Harebwa kandi imari n'amabanki, aho bagendera ku miyoborere y'imari, amabanki, sako n'ibigo by'imari iciriritse. Bareba kandi ku bijyanye n'amashanyarazi n'amazi meza, aho bareba aho ko abantu bashobora kugera ku mazi n'amashanyarazi neza mu ngo no mu bikorwa by'iterambere. Hitabwa ku nganda, aho bareba inganda z'imirimo itandukanye, ikoranabuhanga n'ihangwa ry'akazi. Hitabwa kandi ku bikorwa by'ubuyobozi, aho bareba ibiro bya leta, minisiteri, inzego z'ubutabera n'izindi nzego zifasha abaturage. Harebwa kandi ubuhinzi n'ubworozi bashingiye ku musaruro, isoko, inganda zitunganya uwo musaruro n'imishinga itandukanye. Harebwa ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari, aho bita ku isoko, ku magare, amahoteli, ibikorwa by'abikorera n'abashoramari. Aha kandi nanone bareba ku bijyanye n'ubukerarugendo, amateka, imyemerere, ibidukikije n'ahantu nyaburanga. Ku mwanya wa 10 turasanga akarere ka Musanze gare mu majyaruguru y'u Rwanda. Aka karere kamenyerewe cyane cyane ku bijyanye n'ubukerarugendo, aho dusanga amaparike y'ibirunga, akaba ahantu nyaburanga kuri ba mukerarugendo benshi baje kwirebera ingagi zisigaye hake mu isi. Hari amashuri kandi mu bijyanye n'iterambere ry'uburezi, kuko niho dusanga kaminuza NS Ruhengeri n'amashuri yisumbuye atandukanye kandi akomeye. Mu bijyanye n'ubucuruzi, ni akarere gafite isoko rikomeye n'ubucuruzi bushingiye ku musaruro w'ubuhinzi ndetse no ku mipaka. Aka karere kandi dusangamo ubuvuzi buteye imbere, kuko naho dusanga ibitaro bya Ruhengeri bikora ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru. Dusangamo kandi inganda nk'uruganda rw'amata n'izitunganya ibiribwa. Ibi bikurura amadevize, bigaha akazi abaturage benshi, bikongera ubucuruzi, iterambere ndetse bigateza n'imbere ubukerarugendo cyane cyane bushingiye ku bucuruzi. Ibi nibyo bigira akarere ka Musanze, akarere ka 10 kabarizwamo urugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 21%. Ku mwanya wa 9 turasanga akarere ka Nyabihu. Aka nako gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Aka karere kazwi cyane ku bijyanye n'ihingwa ry'ikawa, ibirayi, imboga n'ibindi. Aka karere kandi tugasangamo urugomero rwa Mukamira rugira uruhare mu gutanga amashanyarazi mu karere hose, uruganda rwa Sopirwa rutunganya ibirayi n'imyumbati, ubucuruzi tuhasanga isoko rya Mukamira n'andi masoko atandukanye. Ibi bigafasha kwinjiza amafaranga n'iterambere muri rusange, guhanga imirimo no gukwirakwiza amashanyarazi. Ibi nibyo bigira aka karere ka Nyabihu, akarere ka 9 kabarizwamo urugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 20.2%. Ku mwanya wa 8 turasanga akarere ka Gatsibo. Akarere ka Gatsibo ni kamwe mu turere twamamaye cyangwa se tuzwi cyane mu ntara y'Iburasirazuba mu turere duteye imbere. Akaba ari akarere kazwi cyane ku bijyanye n'ubuhinzi bw'umuceri n'ibigori mu gishanga cya Rwangingo. Aka karere kandi karazwi cyane mu bijyanye n'ubworozi, aho dusangamo ubworozi bw'amatungo atandukanye, harimo amatungo magufi n'inka zitanga amata ku ruganda rw'Inyange. Hari amashuri atandukanye ateza imbere aka karere muri rusange, nka TTC Kabarore, STB Kiramuruzi n'andi mashuri atandukanye agira uruhare mu iterambere ry'aka karere.
Aka karere kandi tugasangamo ibitaro bya Kiziguro bifasha abaturage bijyanye no kubona serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hakabamo inganda zitunganya amata. Ibi bikagira uruhare mu kubika n'umutekano w'ibiribwa n'ubworozi, iterambere ry'ubukungu bushingiye ku buhinzi. Ibi bihita bituma aka karere ka Gatsibo kaba akarere ka 8 kabarizwamo urugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 18.4%. Ku mwanya wa 7 turasanga akarere ka Ruhango gaherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Ni akarere kazwi cyane ku bijyanye n'ubukerarugendo bw'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango, akaba bishingiye ku iyobokamana. Ni akarere kandi kazwi ku bijyanye n'ubuhinzi nk'imyumbati n'uruganda rwa Kinazi rutunganya ifu, ibi gateza imbere ubuhinzi ndetse n'inganda muri rusange. Aka karere tugasangamo amashuri atandukanye, tugasangamo kaminuza y'Abadiventiste y'umunsi wa 7 INIRAC iherereye Gitwe, dusangamo kandi n'andi mashuri yisumbuye nka Lycée de Ruhango Ikirezi, ETST de Ruhango n'ayandi atandukanye. Ni akarere kandi kabarizwamo ibitaro bya Gitwe bifatanya n'itorero rya Adventiste bigatanga serivisi zifitanye isano n'ubuvuzi. Dusangamo kandi isoko rya Kinazi y'ubucuruzi bushingiye ku buhinzi cyane cyane ubw'imyumbati n'ifu. Ibi bitanga ifunguro ryujuje intungamubiri, guteza imbere ubukerarugendo bw'iyobokamana ndetse n'iterambere ry'akarere muri rusange. Ibi bigira akarere ka Ruhango akarere ka 7 kabarizwamo urugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 15%. Ku mwanya wa 6 turasanga akarere ka Muhanga, aka nako gaherereye mu majyepfo gana imbibi n'akarere ka Ruhango. Aka karere kazwi cyane cyane ku bijyanye n'ubuvuzi kuko niho dusangamo ibitaro bya Kabgayi, bikaba ibitaro bya mbere mu gihugu mu bijyanye no kuvura amaso. Hari kandi ibitaro bya Kiyumba berereye mu murenge wa Kiyumba. Aka karere tugasangamo ibintu bitandukanye n'ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Icyanya cy'inganda cya Muhanga aho dusangamo uruganda rwa sima cyangwa se rwa Simerwa n'urutunganya ibikoresho bitabora rwitezwe gutanga umusaruro muri uyu mwaka. Dusangamo kandi ubucuruzi, kakaba akarere ka 2 mu bucuruzi nyuma y'umujyi wa Kigali, na cyane ko kegereye Kigali, kakaba kandi gaherereye rwagati mu gihugu aho guhuza intara 3 n'umujyi wa Kigali byoroha cyane, bityo n'ubucuruzi bugatera imbere. Nago kasigaye imbere mu burezi kuko niho dusanga Kabgayi Catholic Institute cyangwa se kaminuza izwi nka Iseka. Tuhasanga kandi amashuri atandukanye arimo ay'uburezi TTC Muhanga herereye mu murenge wa Shyogwe, n'andi mashuri nka TVET Nyabikenke, JS Marilene, JS Shyogwe asanzwe abarizwa ku rutonde rw'imbere cyane mu gutsindisha mu gihugu. Aka karere tugasangamo imihanda iteye imbere ihuza amajyepfo na Kigali kandi gahuza intara y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru. Ibi nabyo byihutisha iterambere cyane cyane ry'ubwikorezi ndetse no gutwara abantu n'ibintu. Ibi bigafasha mu guhanga imirimo myinshi, gutanga serivisi z'ubuzima, uburezi n'ubucuruzi ku rwego rwo hejuru. Ibi bituma aka karere ka Muhanga kaza ku mwanya wa 6 mu turere tubarizwamo ubukene buri hasi ku kigero cya 15%. Ku mwanya wa 5 turasanga akarere ka Kirehe, twagarutse mu ntara y'Iburasirazuba. Aka nako ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, akazwi nk'akarere gahingwamo ibigori cyane, umuceri n'imbuto. Dusangamo kandi imishinga ijyanye no kuvomerera nka gahunda ya RADIS. Ibitaro bya Kirehe bifatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye mu burezi. Dusangamo kandi urugomero rwa Rusumo. Aka karere dusangamo kandi isoko ryambukiranya umupaka aho ruhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Tanzania. Ibi bifasha mu kubona ibiribwa, ishoramari rishingiye ku buhinzi n'ubucuruzi mpuzamahanga cyangwa se bwambukiranya imipaka. Ibi nibyo bigira aka karere ka Kirehe aka 5 kabarizwamo urugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 14.2%. Ku mwanya wa 4 turasanga akarere ka Gicumbi, nako gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Reka dutangirane n'amashuri cyangwa se uburezi kuko nako ni kamwe mu turere tubarizwamo uburezi buteye imbere cyane. Aha niho dusanga kaminuza y'imyuga n'ubugeni UTAB herereye muri aka karere ka Gicumbi ahazwi nk'ibyumba. Dusangamo kandi TTC Byumba na yerere muri aka karere. Ni akarere gateye imbere ku bijyanye n'ubuvuzi kuko tunasanga ibitaro by'akarere bya Byumba, isoko mpuzamahanga rya Gatuna, tukahasanga ikawa ya Gicumbi mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi bushingiye ku ikawa. Imihanda kwagurwa ikomeje guhuza igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda binyuze muri aka karere. Ibi bigafasha kubona umuyoboro w'ibicuruzwa n'inzira y'abantu, bikongerera iterambere ry'ubuhinzi n'uburezi mu karere ndetse no mu gihugu muri rusange. Ibi ibyo bigira aka karere ka 4 kabarizwa mu rugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 13.3%. Ku mwanya wa 3 turasanga akarere ka Gasabo gaherereye mu mujyi wa Kigali. Aka karere ni akarere gateye imbere koko cyane cyane. Reka dutangirire ku mikino.
ni akarere dusangamo BK Arena cyangwa se inyubako y'imyidagaduro ndetse n'imwe mu mikino ya basket. Dusangamo kandi stade Amahoro n'ibikorwa bindi biteye imbere mu bijyanye n'imikino. Aka karere katembere cyane mu bijyanye n'uburezi ko niyo dusanga kaminuza zitandukanye nka University of Technology and Medicine, Far Girls School n'ayandi, bikakagira akarere ka mbere mu gutsindisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Niho dusanga kandi inganda nyinshi cyane mu gihugu kuko ariho dusanga Kigali Free Economic Zone nk'icyanya cy'inganda cya Masoro kibarizwa mu bwoko butandukanye bw'inganda. Aka karere niko dusangamo Kigali Heights na Kigali Convention Center, inyubako zamamaye kandi zikubaka amateka n'ibigwi mu bijyanye n'ubucuruzi no kwakira abashyitsi. Niho dusanga kandi inzego nyinshi za leta nka Minisiteri y'Uburezi, Siporo, Ingabo, Ububanyi n'Amahanga, Ubutabera, ari naho hubatse inteko ishinga amategeko, imitwe yombi y'abadepite n'abasenateri. Akaba kandi Village Urugwiro ariyo ibarizwamo umukuru w'igihugu, Perezida wa Repubulika, akaba ari naho ukorera. Muri aka karere kandi niho dusanga urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ari narwo ruruhukiyemo imibiri myinshi ku rwego rw'igihugu, aho abiga n'abasobanurirwa amateka ya Jenoside bibukamo kandi bagakoramo isomo ryo kwiyubaka no kunga ubumwe ngo Jenoside itazongera kubaho, byunga abanyarwanda bose bikagira uruhare mu gukorera hamwe byihutisha iterambere ry'igihugu ndetse no gusobanurira amahanga ukuri ku mateka y'u Rwanda. Muri aka karere naho kandi hakorera ikigo cy'itangazamakuru kibarizwamo radio na televiziyo by'u Rwanda. Ibi bifasha ubuyobozi gutera imbere ndetse no kugeza serivisi zijyanye n'ubuyobozi, ikoranabuhanga, inama mpuzamahanga n'ubucuruzi bukomeye ku rwego rw'igihugu. Ibi nibyo bita bituma aka karere kaba ka gatatu dore dusangamo urugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 11.1%. Ku mwanya wa kabiri turasanga akarere ka Kicukiro. Aka nako ni akarere gaherereye mu mujyi wa Kigali, akaba kari akarere katembere cyane mu bijyanye n'uburezi kuko ariho dusanga IPRC Kigali, ishami rya kaminuza y'u Rwanda ishinzwe guteza imbere imyuga riherereye nyine mu karere ka Kicukiro, bikitwa IPRC Kigali. Dusangamo kandi kaminuza zitandukanye nka African Leadership University, kaminuza ishingiye ku bijyanye na business. Dusangamo andi mashuri kandi nka JS Kagarama, Efotech Kanombe n'ayandi atandukanye. Aka karere niko dusangamo ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, ibitaro bya Masaka n'ibindi bitaro bikomeye ku rwego rw'igihugu. Aka karere niko dusangamo Kigali International Airport, ikibuga cy'indege mpuzamahanga gifasha imihahiranire mu kirere n'amahanga cyangwa koroherezwa mu bijyanye n'ingendo zo kuva mu gihugu ujya hanze ukabikora ku buryo bworoshye, bigafasha kandi ingendo mpuzamahanga n'inama, ubuzima, amasomo n'ibindi bigirira igihugu akamaro. Aka karere niko dusangamo Free Trade Zone, tugasangamo kaburimbo ikomeza kugera mu bice byose by'akarere ndetse n'imihanda ica mu kirere. Aka karere dusangamo kandi ishoramari mpuzamahanga, ubwikorezi bw'indege, ubuvuzi n'uburezi bwisumbuye. Ibi nibyo bituma aka karere kaba indakorwaho ndetse tukagasanga ku mwanya wa kabiri mu turere tubarizwamo urugero rw'ubukene buke mu Rwanda hose, aho uri ku kigero cya 6.9%. Ku mwanya wa mbere turasanga akarere ka Nyarugenge, nako ni kamwe mu turere tugize umujyi wa Kigali, kakaba n'akarere k'ubukungu cyane kurusha utundi turere kuko muri aka karere no dusangamo amabanki nka Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, Banki ya Kigali BK, banki ishinzwe kubitsa n'izindi banki zitandukanye nka Equity Bank, BPR, Koje Bank na I&M Bank. Aka karere niko dusangamo radio na televiziyo nyinshi zitandukanye nka City Radio, Flash FM, radio na televiziyo One n'izindi nyinshi umuntu atarondora ngo amareyo. Ni akarere gashingiye ku bucuruzi nk'inyubako za Shike, isoko rya Nyarugenge ari ryo soko rigangurirwamo cyane kurusha andi masoko yose hirya no hino mu gihugu. Ibi bigaragaza ko aka karere ari akarere gakomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Aka karere kandi nago kasigaye inyuma ku bijyanye n'ubuvuzi ko niho dusanga ibitaro bya kaminuza bya Kigali CHK byakira abarwayi barembye cyane, bigafasha iterambere ry'abanyarwanda mu bijyanye n'ubuzima, ariko kandi haba n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima ku buryo abataravuriwe mu tundi turere hirya no hino mu gihugu usanga bavurirwa muri aka karere. Aka karere kandi tugasangamo nka kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga, ayisumbuye nka St Andre n'andi atandukanye. Aka karere niko dusangamo inyubako ndende kurusha izindi hose mu gihugu ya Kigali City Towers ndetse n'indi miturirwa izwi cyane mu gihugu, aho twavuga nk'inyubako yo kwa Makuza. Aka karere kabarizwamo kandi amahoteli akomeye mu Rwanda nka Serena Hotel, Marriott Hotel, Four Point Hotel n'izindi hoteli zikomeye ku rwego mpuzamahanga. Aka karere kazana kandi ubuyobozi bw'igihugu, ubukungu bukomeye bushingiye ku mabanki
ubucuruzi n'itumanaho nka kimwe mu bintu bimarira igihugu ndetse n'abaturage b'igihugu cyane cyane abatuye muri aka karere. Ibi nibyo bigira aka karere ka mbere kabarizwamo urugero rw'ubukene buri hasi mu Rwanda ku gipimo cya 6.7. Icyitonderwa, ibi ntibivuze ko akarere karimo umujyi usanzwe wunganira umujyi wa Kigali kaza mu turere twa mbere. Niyo mpamvu ushobora kuba utabonye mu turere twa Huye usangemo akarere ka Rusizi n'utundi turere dusanzwe twuzi cyane ku bijyanye n'iterambere nk'uturere twa Rubavu, kuko twamaze kubagezaho ibishingirwaho bagira akarere gakize bijyana cyane cyane mu mibereho myiza y'abaturage, uburyo babayeho, ibijyanye n'ubukene n'ibindi muri rusange. Dusoreje ikiganiro twari twabateguriye, mwakoze kudukurikira, tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde, nitwa Tuganimana Gilbert. Ciao ciao.